Istorija energije je priča o ljudskoj potrazi za napretkom. Još od najranijih dana ljudi su tražili načine da iskoriste snagu prirode kako bi poboljšali svoj život. Ovo putovanje obeleženo je inovacijama, prilagođavanjem i ponekad neočekivanim posledicama. U ranim danima oslanjali smo se na osnovne izvore poput drveta i vode. Drvo je bilo obilno i lako za skupljanje, dok su vodeni točkovi koristili snagu tekućih reka za mlevenje žita i obavljanje drugih ključnih zadataka. Kitovo ulje je osvetljavalo naše domove i napajalo naše lampe, pružajući svetliji i pouzdaniji izvor svetlosti nego ikad ranije. Ova inovacija je omogućila ljudima da produže svoje aktivnosti i u noć, transformišući svakodnevni život. Ova era je međutim bila kratkotrajna. Potražnja za kitovim uljem dovela je do prekomernog lova i ubrzo ponuda nije mogla da zadovolji rastuće potrebe brzo industrializujućeg sveta. Industrijska revolucija je zahtevala novi izvor energije. Fabrike su nicale, a sa njima je postala očigledna potreba za snažnijim i pouzdanijim izvorom energije. Ugalj se pojavio kao dominantna sila, pokrećući fabrike i podstičući ekonomski rast. Do sredine 19. veka proizvodnja uglja se dramatično povećala, a Ujedinjeno kraljevstvo je proizvodilo preko 50 miliona tona godišnje. Parna mašina, pokretana ugljem, revolucionisala je transport i proizvodnju, dovodeći do neviđenih nivoa proizvodnje i efikasnosti. Ugalj je doneo prosperitet, ali i u svoju cenu. Brza industrializacija dovela je do urbanizacije, pri čemu su ljudi hrlili u gradove u potrazi za poslom. Ovo je stvorilo užurbane metropole, ali je također donelo nove izazove. Zagađenje je gušilo gradove, a životna sredina je patila. Do početka 20. veka gradovi poput Londona su doživljavali ozbiljne smog događaje, a veliki smog iz 1952. godine je izazvao procenjenih 12.000 smrtnih slučajeva. Vazduh je postao gust od dima, a reke su bile zagađene industrijskim otpadom, što je dovelo do zdravstvenih problema i degradacije životne sredine. Svet je počeo da shvata da napredak ne može da se ostvaruje na štetu planete. Rani ekološki pokreti su se pojavili, zalažući se za čistije i održivije prakse. Bile su potrebna nova rješenja za održivu budućnost. Inovatori i naučnici su počeli da istražuju alternativne izvore energije kao što su vetar, sunce i hidroenergija, postavljajući temelje za revoluciju obnovljivih izvora energije. Prelazak sa kitovog ulja na ugalj obeležio je prelomni trenutak. To je pokazalo sposobnost čovečanstva da se prilagodi i inovira u uslovima promenjivih okolnosti i rastućih zahteva. Inovatori i inženjeri su imali ključnu ulogu u razvoju novih tehnologija koje su koristile snagu uglja, podstičući napredak i oblikujući savremeni svet. Međutim, to je također istaklo važnost razmatranja dugoročnih posljedica naših energetskih izbora. Ekološki uticaj uglja i drugih fosilnih goriva postajao je sve očigledniji, što je dovelo do preispitivanja naših energetskih strategija. Nasleđe industrijske revolucije služi kao podsjetnik da napredak i održivost moraju ići ruku pod ruku. Dok gledamo u budućnost, moramo uskladiti našu težnju ka napretku sa potrebom da zaštitimo i sačuvamo našu planetu za buduće generacije. Ograničenja fosilnih goriva postajala su sve očiglednija krajem 20. veka. Brige o klimatskim promjenama i iscrpljivanju resursa podstakle su globalni pokret ka čistijim energetskim alternativama. Obnovljivi izvori energije poput solarne i energije vetra pojavili su se kao svetlost nade. Iskorišćavanje snage sunca i vetra ponudilo je put ka održivijoj budućnosti. Za razliku od fosilnih goriva, ovi resursi su praktično neiscrpni. Šta više, oni proizvode veoma malo ili nimalo gasova s efektom staklene bašte, čime se ublažava uticaj na našu klimu. Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore nije bez izazova. Povremenost, infrastruktura mreže i rešenja za skladištenje zahtevaju značajna ulaganja i inovacije. Ipak koristi daleko nadmašuju prepreke. Solarna, vetrogeneratorska i baterijska, odnosno SVB tehnologija, predstavljaju snažan trojac u borbi protiv klimatskih promjena. Ove tri tehnologije rade u harmoniji kako bi obezbedile pouzdano i održivo energetsko rešenje. Integracijom solarnih panela, vetroturbina i naprednih sistema za skladištenje energije u baterijama možemo značajno smanjiti našu zavisnost od fosilnih goriva i emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Svaka komponenta ima ključnu ulogu u stvaranju održivog i otpornog energetskog sistema. Solarni paneli hvataju energiju sunca, vetroturbine koriste snagu vetra, a sistemi za skladištenje energije u baterijama obezbeđuju da energija bude dostupna onda kada je najpotrebnija.
Solarni paneli pretvaraju sunčevu svetlost u električnu energiju, obezbeđujući čist i obilan izvor energije. Mogu se postavljati na krovove, na polja ili integrisati u dizajn zgrada, što ih čini svestranim i prilagodljivim različitim okruženjima. Vetroturbine koriste kinetičku energiju vetra, proizvodeći električnu energiju bez ispuštanja štetnih zagađivača. Često se postavljaju na otvorenim poljima ili na moru, gde su brzine vetra optimalne, doprinesući raznovrsnosti energetskog miksa. Sistemi za skladištenje energije u baterijama rešavaju problem povremenosti, skladišteći višak energije za upotrebu kada sunce ne sija ili vetar ne duva. Ovo obezbeđuje kontinuirano i stabilno snabdevanje energijom, čak i tokom perioda niske proizvodnje iz obnovljivih izvora. Cena SVB tehnologije je posljednjih godina drastično opala, čineći je sve dostupnijom pojedincima i zajednicama širom sveta. Napredak u proizvodnji i ekonomija obima doveli su do smanjenja cena, dok su inovacije u tehnologiji poboljšale efikasnost i performanse. Ova pristupačnost, u kombinaciji sa državnim podsticajima i tehnološkim napretkom, podstakla je brzo usvajanje obnovljivih izvora energije. Kako sve više ljudi i preduzeća prihvata SVB tehnologiju, približavamo se budućnosti koju pokreće čista, održiva energija. Kina, koja je nekada bila snažno oslonjena na ugalj, postala je globalni lider u obnovljivoj energiji. Zemlja je ostvarila značajan napredak u oblasti solarne i energije vetra, ulažući mnogo u proizvodnju i implementaciju. Kina se sada može pohvaliti najvećim instaliranim kapacitetom solarne i energije vetra na svetu. Zemlja je također vodeći proizvođač solarnih panela i baterija, što dodatno snižava troškove i čini čistu energiju dostupnijom širom sveta. Kinu na ulaganju u obnovljiva izvore energije ne podstiču samo ekološki razlozi, već i ekonomski interesi. Zemlja prepoznaje ogroman potencijal čiste energije za otvaranje novih radnih mesta, podsticanje inovacija i jačanje energetske bezbednosti. Peti odeljak, snaga baterija, ključ za otključavanje potencijala obnovljivih izvora energije. Skladištenje baterija je prekretnica u prelasku na budućnost obnovljive energije. Rešava problem inherentne povremenosti solarne i energije vetra, obezbeđujući pouzdano i konstantno snabdevanje energijom. Napredne tehnologije baterija, kao što su litijum-ionske i protočne baterije, postaju sve sofisticiranije i pristupačnije. Ove baterije mogu da skladište velike količine energije generisane iz obnovljivih izvora, oslobađajući je kada je potrebno da zadovolje potražnju. Široka primjena skladištenja energije u baterijama ima potencijal da revolucioniše način na koji proizvodimo, distribuiramo i trošimo energiju. Ona omogućava pojedincima i zajednicama da postanu energetski nezavisni, smanjujući oslanjanje na centralizovane elektroenergetske mreže i fosilna goriva. Šesti odeljak. Veštačka inteligencija, arhitekta energije sa skoro nultim troškovima. Veštačka inteligencija je spremna da odigra transformativnu ulogu u energetskom sektoru, optimizujući svaki korak životnog ciklusa energije. Integracijom naprednih algoritama i mašinskog učenja, veštačka inteligencija može da obradi i analizira ogromne količine podataka brzinom i preciznošću daleko iznad ljudskih mogućnosti. Od proizvodnje i distribucije energije do potrošnje i očuvanja, veštačka inteligencija otključava neviđenu efikasnost i uštede. Ona omogućava obnovljivim izvorima energije poput vetra i sunca da budu pouzdaniji i efikasniji, predviđajući oscilacije i prilagođavajući rad u realnom vremenu. A i algoritmi mogu da analiziraju ogromne količine podataka o vremenskim obrascima, performansama mreže i potrošnji energije kako bi predvideli potražnju za energijom i optimizovali proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Ova sposobnost omogućava preciznije prognoze i bolje raspoređivanje resursa. Ova prediktivna sposobnost minimizira rasipanje i obezbeđuje stabilno snabdevanje energijom. Smanjenjem neefikasnosti i optimizacijom protoka energije, veštačka inteligencija pomaže u održavanju uravnotežene i otporne mreže. Pored toga, veštačka inteligencija može poboljšati performanse i vek trajanja baterija, maksimizirajući njihov kapacitet skladištenja i efikasnost. Ovo je ključno za skladištenje viška energije proizvedene tokom perioda vršne proizvodnje i njeno oslobađanje kada je potražnja velika. Pametne mreže koje pokreće veštačka inteligencija mogu dinamički prilagođavati tok energije, balansirajući ponudu i potražnju u realnom vremenu. Ovo dinamičko prilagođavanje obezbeđuje da se energija koristi tamo gde je najpotrebnija, smanjujući rasipanje i snižavajući troškove za potrošače.
7. poglavlje – svetlija budućnost za zemlje u razvoju. Spoj obnovljive energije i veštačke inteligencije predstavlja jedinstvenu priliku za rešavanje energetskog siromaštva i podsticanje održivog razvoja u zemljama u razvoju. Regioni unutar sunčevog pojasa, koji su blagosloveni obiljem sunčevog zračenja i u kojima živi više od 80% stanovništva zemalja u razvoju, mogu izuzetno mnogo da profitiraju od ovih napredaka. Decentralizovana vanmrežna rešenja za obnovljivu energiju u kombinaciji sa mikromrežama koje pokreće veštačka inteligencija mogu doneti električnu energiju udaljenim i nedovoljno opsluženim zajednicama. Ovaj pristup čistoj energiji može promeniti živote, omogućiti ekonomske prilike, poboljšati zdravstvenu zaštitu i unaprediti obrazovanje. Pored toga, prelazak na ekonomiju zasnovanu na čistoj energiji može stvoriti nova radna mesta i industrije u zemljama u razvoju, podstičući ekonomski rast i smanjujući zavisnost od uvoza fosilnih goriva. 8. poglavlje – poziv na akciju prihvatanje budućnosti energije. Vreme za akciju je sada. Vlade, preduzetnici i pojedinci moraju prihvatiti transformativni potencijal obnovljive energije i veštačke inteligencije kako bi stvorili održivu i pravednu energetsku budućnost. Vlade bi trebalo da sprovode politike koje podstiču usvajanje tehnologija čiste energije, ulažu u istraživanje i razvoj i stvaraju podsticajno regulatorno okruženje. Preduzetnici bi trebala da iskoriste priliku za inovacije i razvoj novih rešenja u sektorima obnovljive energije i veštačke inteligencije, smanjujući troškove i povećavajući dostupnost. Pojedinci mogu dati svoj doprinos tako što će donositi svesne odluke kako bi smanjili svoj karbonski otisak, podržavali održiva preduzeća i zalagali se za promene. 9. poglavlje – zora održivog prosperiteta. Budućnost energije svjetla. Tranzicija ka čistom i održivom energetskom sistemu je već u toku, podstaknuta tehnološkim napletkom, ekonomskim realnostima i sve većom svešću o hitnosti rešavanja klimatskih promjena. Obnovljiva energija u kombinaciji sa snagom veštačke inteligencije ima potencijal da stvori svet u kojem je energija obilna, pristupačna i dostupna svima. Kako nastavljamo da inoviramo i sarađujemo, možemo otključati budućnost održivog prosperiteta za generacije koje dolaze. Iskoristimo ovaj trenutak i radimo zajedno na izgradnji svetlije, čistije i pravednije energetske budućnosti za sve. Zaključno, spajanje obnovljive energije i tehnologija veštačke inteligencije donosi uzbudljivu budućnost. Za svet to nudi potencijal za čistiju, jeftiniju energiju i može pomoći da se premosti jaz između razvijenih i zemalja u razvoju. Ako želite da saznate više o uticajima veštačke inteligencije i kako da napredujete u eri AI, odlična polazna tačka je website Global AI Solutions, koji nudi besplatne savete, linkove i informacije o resursima. Ovaj website sadrži najnovije informacije o razvoju i obukama dostupnim za različite grupe koje će biti najviše pogođene AI-em. To uključuje preduzeća, programere, nezaposlene diplomce, radnike u oblasti znanja i pojedince. Za one koji više vole vizualno iskustvo učenja, serija od 999 video snimaka na YouTube-u i drugim društvenim mrežama At the Grounded je odličan resurs. Ove video zapise vodi ljubazan i dobro stručan stručnjak, a oni pružaju pregled složenih razvoja veštačke inteligencije i tehnologije, čineći ih dostupnim svima. Vaši današnji postupci oblikovaće svet sutrašnjice. Hvala vam što ste Gadar. Ne zaboravite da lajkujete, pretplatite se i delite ovaj video kako biste proširili svest ovim važnim dešavanjima. Zdela. Sada si video da će se svet promeniti. Dođite kod mene u AN Grandad i vidjet ćete detaljnije šta će se desiti. Ćao.